September ni thum ni lai ni ane BJ Zaute official YouTube channel clear tu hai athar takin chibai kahang buk nok chewani Manipur bui intran tira mei ni thum sang ni som ni pathum nia in thok mei tei hai ko da ringna chan ta hai sun na le frit jingna in voizan hen gam gi phai muna remembrance day mang ane FMR le border fencing chungchanga lungoi lovin hunglung ding tarik nirit nia in thok UNC han trade economic blockade anpong India government in free movement regime FMR sukbau atum le India Myanmar ramri haya border fencing sima didno in entirna dingin hunglung ding tarik nirit nia in thok hin Manipur kacha naga han an chengna ram pau pawa trade economic blockade an trantading ti in United Naga Council in voisun khan thusuok siem UNC thusuokin aril zom peina nisom pakhat nia presidential council meeting an neina an nei zowa in thok kacha naga me pui hai cho FMR suk boarding ti chu dodal ding le kacha naga hai rama haya border fencing sima hai suk top dinga ma latlang dingin kacha naga me pui hai in hriettir annita ing pani hai chungchanga hen nikum sang ni som ni pali January thla a in thok memorandum tam tak pega ta hai rally le norna ran kacha naga han an lo nei hai cho India government in inga khom angai no FMR no ya hin India le rambung dang tang hai ramin rina lai haya cheng me pui hai cho visa ngai lo in kilometer som paruk hom sung chen an lu thei ane ngen na sima hai cho government in auk sakno lein tu hin khau takin norna neini nga ti in UNC thusuokin aril sa ane hi trade economics blockade neina dinga hin kacha naga hai chengna district hai rothlanga fakle don le chak khai hai thildang tang ingkhom phurlon phal ninone kacha naga me pui han an thlop sengding ane ti in UNC thusuokin aril ane National Highway pani in thlajal ninone ti in Zomi Council in thusuok an siem Zomi Council ZC Headquarter Information and Publicity Department in thusuok sim na National Highway through lamlin Dimapur le Infal in Fepona lamlin in thlajal ding ti hi meitei hai chawin an thanhem puiding ane eini ku ki zo naw hai ta ding ruk chun ei thanhem puina ding a no harsat na le buina ei tuk zul na ding chaw ane I manitia Kuki Zomi Council han sarkar le inremna memorandum of understanding anhung nei anichun nam me pui hai an hlem tina ni ngate ti in Zomi Council thusuokin aril peina lamka me pui hai in gas an nei no phat le sot tak an nga ka an naw le te hai kuma ani ding ang tak fak le don an pek theino mitinin harsatna an tuk seng amiruk cho hinglai jinghin me puin harsatna antuk hai he mithen khat chun mani mimal lokna dingin remchangin an manga ti in ZC thusuokin atar langsa ane chun National Highway through lamli na hin Nagaland sung nisin Manipur Infal sung chen nisin lamthlunin dano taka si text lakna sumle paidol na munin asipel ane hingthil hai he suktom hasa zet tumlova NH true lamlin in thlajal nok ding ti hi rugru hai malakna ei hlop tina ang ane khama khan NH true lamlin hong ani lai khan chirichan pur me pui hai ta dinga FCI ya an phur hai cho infal muna 20% an lak pek lak ane ana cho National Highway true khar ania in thok dam doile ni tin ma mo cha khai hai cho Mizoram tinga in thok chirichan pura phurlut anita an phurlut zat cho chirichan pur me pui han an muta chun mei ni thum sang ni som ni pathum boi intrana in thok ringna chan hai si tuk hai anin mun le mun ropeka hai ta dinga thutan na thatak a ma in big remna neiding ti hi thilin diklo ane hinga ngai tu na nei hai he an ni mimal hlok na ding chaw not an ni nam me pui hai in an thanem pui no ding thila ma lo ding in Zomi Council chun Kuki Zomi Council khom an fuisa ngal ane VIP anga tu tai in ngai na kha in thu no ya in num dan dana me pui in si tum kha thui tu how tu in dik tak dan ding ani no ti in Zomi Council thusuokin aril sa ngal ane
infalai in thok gas phur lir thei I mani zat chirchan pur tui tha phai khopui sung an luta ti thu ai hrit ani gas ting chirchan pur mi pui hai har sanna asok deu ringa hinglai jing hin social media platform thran thrana mi pui han dealer hai chunga anlung oino thu hing hin anril dealer han in rulram devin mitin gas bur khat senga an chang thei dingin in hung sem tano ani chun thano leng ati black a bur khata sang khat le zanga a zor hai kuma dealer han in pek suk lak he an dik no ani thadewin hung sem suk taro black anga tho sunjom alani jing ani chun government kuma complain thoni ngate nampuin harsat nale boina na men lo ei tuklaya mani mimal lokna ding chaw zongtum nong ei tiuti in anthil bok ani Lok Sabha MP Bimol in PM Modi cho Manipur mi pui hai kuma ngaidam an hiding ani ti in ashril zani thole ni khan in falmuna program pakhat an mangna media hai ma thu ashril na MP Bimol chun PM Modi hin in zakna chi te bek aping pui ani chun Manipur mi pui hai kuma ngaidam in niro se Manipur ahung sirtum he aming that na dinga numa in chikna simna ding ni no ro se chunek chun aram sunga mi pui han harsan nale boina na men lo antuk mek he ri thim puya ami pui hai tur na hi atur pui tu indik tak ni na nein Manipur hi hung sirlem ro se tin PM Bimol in ashil kacha nagami panga drugs le man anne Senepati district sung National Highway 2 lamlin in asho Tadubi checkpost muna voisundar khat velkhan Tadubi police le AR han lirthei in lon hai an lo dapna gypsy pahnia in lon numei pakhat thangsa in kacha nagami panga hai chu drugs thanem tok takle anman mana hai kacha naga hai chu anya in thok brown sugar sabon bom za somrit pasaria in thun kg 2.057 rig gypsy pahni registration number NL06C1733 le NL06C0001 le mobile phone panga hinghai po he mansa anne anrenga chunga NDN PS Act noya section than besanin Thaubi police station a case jiklut ane damdoi in ruithai thil drugs a sumdong chiruchan purmi pahne asam rama man an nibok ane limta thotan ni khan asam kam additional superintendent of police headquarters Kalen Kumar Malakna in Amigon Muna Chirichan Purmi Pane Heroin Tranem Tok Takle Anman Mana hai he Gogo Suntak Kumsom Thum Pathum Apaming Thangnei Nak Swantak Akoming Seipei PS Sangai Kotle Seilun Vaipei Apaming Thangko Vaipei Akoming Makau PS Sai Hai he Anne Anni Pania in Thok Car I-10 registration number MN01 AW2641 Anpur Sabon Bom Som Sarile Palia in Thun Heroin Gram Zale Som Arengin Krur Rit Man Huding le Assam Police Han Anman Ane Silchar Medical College and Hospital a Thok tu Dr. Telem Pakhat Mansuk Ane Dr. Barbuya Inti SMCHA Gynecology OPD a Ninhi lai lo thok ta chu NT ko carry cell han anman hi doctor telhem he doctor hai mangro stethoscope ama mangding chu online in anchoka MBBS certificate sim form mangin ninhi sung abigin no mei ting har sanna nei no mei I mani en kolna alo pek man ane Myanmar ram kayuki ton sip tinga revolutionary force han an op namun bago muna janta sipai hanglut hai Revolutionary Force Han Anlo Beina Janta Major Sipai Pakhat Thangsain Mi Parit Anthi Chun Ralthum Khom Thanhem Tok Tak Anman Tiin PDF number 2 Military Region Spokesperson So Dorsen in Yangkot Khit Thit News Agency Hai Koma Ashil Hi Thil Thungdan Chipchir Meta Ashil Danin Zani Tholeni Khan Janta Sipai Hai Le 60 Infantry Battalion a in Thok Proxy Militia Hai Thangrolin mi zakhat chung hai chu PDF Joint Force Hai of Dena Mun Soeng Wadung Ting Anlut Tuma PDF Anthurul Pui Resistant Force Han Anlo Dangna Inkap na Nasatak Atlung Janta Sipai Ting Major Pakhat Thangsa in Mi Parit That Anne Chunral Thum Hing RPG
launcher le silai dang pasari le silai mu thanhem tok tak man ani PDF number 2 military region le aina phapui hing bago district military command strategic unit 24 Nagani battalion P 29903 battalion 305 3502 le KNLA battalion parit hai thangru la na sataka anlo beina chu northleng hnelovin janta hai chu kayut ki town ting anloin nu kirnokta ani zani tholeni khan Pakistan Balochistan simthlang building Quetta muna political rally an neilai firfik pol han thi chilbom manga an beina mi somni pani an thi